Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Ka election MDC hasora constituency klalong ka basyong shit bha namar bon ki kertong ki bami yakhun kilong ki banep rang bha. Ha sora constituency ki rang yakhun ki bakham pau kilong ba tita Sarbel Khan na kaseng UDP ubadeiru sitting MDC ki bayale persha kilong uba Don Ivan Karwan lang na kaseng NPP uba John Thaba na kaseng VPP uba BV Rimmai na kaseng Congress. Bar kiwi pat ki kertong. Ha gajingyalap election ha sora constituency kaseng NPP kelapelong ye gajingyalap pat ba ha site so pen ha kaba uba prestun tensong ulawan yalap ye kertong uba Don Ivan Karwan lang. Nagaleng uba prestun tensong loong ladaki pat ba kenjit ye kaseng NPP na marki kampen roy berkajing penjanai yaki lariti jeng ke district council. Uba Don Ivan Karwan lang ulawan Bat yo jingkershan nagipat ba seora constituency ban Punjab yang yu kumba kila Punjab hagis nem balalen. Ngan support sa sisi ya committee ban ya kembali ban hadir ngan rap haka kabinet ban long kita ready ban pedian ya kejikerku tang kita ikut mengamalkan macam-macam. Hakiki syakren ben jom ke parti NPP menajer rambak kira-kira ngai lagi nama orang lagi uberiu ubakit lah ke kapai pak belamat lu dikejik syakren nama kejik syakren peng banyak pet kibriu silok lu kikeno di persun dan tak ada itu yang berselai su nama dia kanu ada kebesdiu om beriu persun kat bayar apa pet ki om dei mana dengan om bleng kit ke pamiani bangin kit len yakni kaji bisa kena kamle tambah tangkau ngin om tiak ngin om den ban syakri ya kajat benri ban syakri ya kijat benri kibadon apa kejelam itulah kata karena kuat ban om hapden kejisak kawan keti hapden kejisak keno kababun jat kababun ruko ngayi badon ru kibakomu lani kibange ya kibakum kita dijat jing keno ko kilok me kilok pa jikon sama kani kadai kajuk jom kejinan kejisak Snowbha Swaba Pinge Ya kanu Kaji pen snowtu Nakrai Kan baha sibun Bangin da bisyar ha Laisin sausin Wajib suom bakalabia Mensyensnen ngilangit unta Rementau snem nangis sem Kapde syuk banlong punta Dipat ba nong song jong ka ilaka sesoke Ada kuah ban pegurpor ban kenang ban kuat por kenang ban kenang na hakane dami haka ilaka jong Namar kadon komensin kabasnukia Bahkan jinsung kia itu nakalo Nakabenta kajisya elang bakla jeni Nakawak panon ong epi Kumu presiden juga pati Nakawak panon ong epi Ban kerpat rit epi Basno bahadak handak he Syua bapin ay Yakarai Kabakhan
hadu ojongki. Kenal ha kaila kasai sope. Kelayo bun gigi kerku naga sorka nadu u ajar katra hadu kanaga kelima kebangga. Lana ngajar kerteng di projek naka parti NPP naka ni kasora konsensi ngawan hakmat jompi hakani kepuan. KMDC sora konsensi ketuntuk nado nanti ngomong maprok bat kakut hadu hangte hapo keilaka mausmai ketuntuk yak khatndai hajar tam kita kinong cekbot ibadon hapo kata KMD sora konsensi san hajar tam idon hapo kani kecela konsensi bat si hajar tam idon hapo kamau flang konsensi Kumtang idon kumba arkusau hajar tam hapo kaarsan hajar kita ginom cekbot hapo kani KMDC sora konsensi kumba BJP bagi MDC kilong ban represent lani ban mikmat hapo ka district council bat kejimi jogi district council ru kolong lembah kata ka khenit ka ban hendriu lani kata ka sik sidul ya kani ka sik sidul lembah ka jingkrai sitom ka jong riwanma na kani ka jilla ka jongi lete JM Nicole Troy haka jingelam jong Prime Minister Beningkong Upran Pandit Jawaharlal Nehru lembah ka jingkrai sitom ka jongki ban pet na kebenta ka jongi ki berrepat Pungno ban yada yani ki repat na ki hepa ki badon hapo kari India la penmi ya kani ka siksidul lembah ka constitution jong kari India Ausnem sejar kenai spasan kuar ngelayo yakta ka district council mentah lahnyo kuar tam tuli kisnan ngelayo ya ka district council bat kombolong mentah hapo kari India hi barakoi hiron kumai sipau tuli kita ki district council bat hangne hapo ka jilla ka jami ko baro pitep hiron likely kita ki district council ka kamram jong ki district council lembah ki member kalong kumno bansna ya ki an ban yada yani kum ki jai penre ki berlipat hak kendon kebelabo lembah kata kasik sidul hak widai ban yada yani hak kendo kasya ka district council lembah kaan kelaida kerpang ini hak widai bat kendo kasya lembah kata kalang transfer act siaja kendai pak sanpulai bagi bar jelang jimlah bantit yaki jaka kiputa hangne hapo kari khasi bidong ka district council ru lembah ki member kolong kumno hakabar dei ban penyaj baik penyaj bunti ban khawi ki an ki kanon hakawi dei bat ka sanchar ka khadar hakani kari khasi bidong hakani kari khasi bidong idon kita ke CM idon kita ke serdarship kumbolong hangne hapo ka snong bidong hasai sapen Bunggaru kidon kelindoship baru wadadang bat kumta ke district council ke thawi kian bat kumno bandang kampen klan ya ke sencar ke kadar hangne hapo kari kasi bidungi bat dan kendiat benai la deblu ban pas ya kini ke ilaka ak lembah kumno bandang kampen klan bor ya karkom sencar kadar hakamidai ban kampen klan ya kirang masnong ban ituno ya kita kirang madong bat ban kumno ban penkubor lembah kaan ya kita diseng samla diseng lompe kibadon hakisnong kiba phe